Giswahili bamwita Mshambuliaji. Kiungo mshambuliaji niwe Kiungo mshambuliaji namba 10 nimero 10 utenda bakumbura akawa na kiungo mchezeshaji mbere mu kavuyo nta kibazo Karenzi viungo ni batatu cyangwa se muzagaruka niba mukiri hose bagenzi breaking news naje tukababwira umwaka breaking news itangaza ko kubyandika viungo batatu itangaza ko kubyandika mu kiungo mkabaji umukaseri kiungo mkabaji kukaba kudefanda mkabaji tuanze abanyamakuru babanze bifatire bandika babanze bifatire breaking ntabwo kudefanda ahubwo ubwo na Traore bayishyushye Traore bawishyushya harimo kiungo mchezeshaji n'ukina 8 ukinisha ikipe kiungo mchezeshaji hakaza na kiungo mshambuliaji kiungo mshambuliaji rero n'umwataka kiungo mkabaji wenda bizi n'umukaseri kiungo mchezeshaji numero 8 box to box ni ukinisha buriya yitwa ari ukinisha ikipe cyane yakina neza imbere haba hameze neza n'inyuma haba hameze neza ariyo mpamvu y'ikipe ikina nabi bavuga tukinisha ikipe ukina 8 nakina nabi ubwo rero nuko bihagaze mu manure mu mwataka turi saa 7:31 batangaza gimacanye kibo tariki 14 kwezi no kwa 8 Murera nambaya wayo bita hari ingingo Christian Francis ahubwiye ati ni byiza twakoze ikipe ariko urebye sindi muvuga ko ari byo yavuze ariko uko mbibona amakuru mfite uko mbibona niko bisa ngomba kuba afitemo akaboko kanini cyane avuze ati iyi myanya ibiri niyo wacu irakenewe cyane kuri note ya 7 rero ni hatari imyanya irakenewe cyane ati imyanya ibiri ni ibintu abantu bamaze kumenyera kuri Rusaba Burundi baramusinyishije imyanya ibiri hari ingingo yasabye bene wabo babiri abarundi babiri baye Burundi FC wa undi wavuze mukombozi niyo mukombozi Erdinho ko ngize mu bwoba wa mbere nguwo mwataka yitwa nde mwataka yitwa nde note ya 7 ya Nerivani hatari yitwa nde ntago arasinya ariko ku kigero cya 80-90 ashaka ko aratangajwe yitwa nde uyu mwataka yitwa Ineza Abdi Ineza Abdi ndamuzi Ineza Abdi yakine Grenoir se Ineza Abdi ndamuzi cyane sore nabonye asa na Caleb arareshya abonye gutyo wagira ngo ni Caleb imyaka 21 yakinaga mu cyiciro cya mbere muri Egypt 21 muri Mahala Ineza Abdi ndamuzi yakinaga muri Mahala iri mu cyiciro cya mbere mu Misiri ariko yagiye muri retour baragiye muri retour El Mahala baragiye muri retour Ineza Abdi ni umwataka afite 21 yakinaga Grenoir yari top scorer wa champion yabaye top scorer champion hari na match yatsinze muri tego 4 yari top scorer ndamwibuka rwose yatsinze quadruple rwose arasa na Caleb sana Caleb rwose bagize amahirwe se bakabona undi Caleb uko mbona mu kibuga taye mu mwaka wa 2025-26 yatsinze ibitego 16 muri shampiyona y'igihugu cy'u Burundi ahita asinyira ikipe ya Gazelle El Mahala yo mu cyiciro cya mbere mu Misiri cyo gihe isagurwamo icyiciro cya mbere cyane cya kabiri cya mbere Gazelle El Mahala ni icyiciro cya mbere niyo asinyira ngataka mwiza inyenyeri mu basatirizi bakinnye Primus League Burundi 2025-26 sise zishize Ineza Abdi musatirizi yahora muri Grenoir niwe yatsinze ibitsindo byinshi iganwa rya Primus ryo mwaka uheze tangaje Ineza Abdi yakinnye igice cya mbere cyiganwa kuko yaciyagurwa n'umuguri byo rabwiraga yakinnye Fazare gusa ibyo bitego yabitsinze muri Fazare gusa ahita ibitsinda bingahe
16 muri fazare yonyine. ari byinshi cyane. Iyi ni inkuru ya Akeza Sports yanditswe mu kwezi kwa 8 ejo bundi tariki 6. Ibitsindo 16 Yakiniye fazare yatsinda 16 muri fazare gusa. Nibwo yahise ajya mu Misiri. Imibare iri hejuru cyane. Singiyise kanzi nyibaye. harya Akeza Sports yo itangazamakuru gikomeye Burundi mu bya siporo. ni ikomeye Kanze mbaye rwose yambaye na ya myenda abayisilamu rwose yo mu mutwe. amuhaye igikombe Ni kinini n'umuyisilamu rwose. meya bite meya Yabitsinze muri faze fazare gusa. So mwagiye mu Misiri mu kwezi kwa mbere. Kwisoza bari kuvuga ni 25 26 yo turimo se. niyo dusoje Navuga ngo igitangaje yakinnye igice cya mbere cya sezo. Fazare gusa mbere yo kwerekeza muri Gazelle El Mahala. Nkuko rika revuze. ntabwo arasinya ariko ashobora kurara ari umukinnyi wa Rayon Sport. Kutayizamu kabisa. muri yeri mahara Kuhanganira saho umwanya na yitwaye ate kamwe. muri faze retour Impamvu agarutse impamvu ari kuvuga muri Rayon nuko atitwaye neza mu Misiri. Fabrice ati Haramugoye. Mwagitangaza ku myaka 21. gute Rayon Sport ibona uwo kunanirwa ati gute Rayon Sport yabona uwo mwataka arakomeye pe ibaze ko atakinnye retour ariko akaba top scorer. Si ibyo mvuga se. Ngo yabaye top scorer rero yakinnye yatsinze Fazare. kwa drupa akagira atya Ibitego 4 yatsinze ibitego 4. kwa drupo Iyi ni Ineza Abdi yaje gutora agashimwe ko atsinze ibitego byinshi. Umutipe yabaye umufaraoni nyawe ku bitsino 16 mu gice gusa kihiganwa nta wundi nta n'uwamwegereye. Yese ajya mu Misiri ngo iyi foto kangwereka Erega mwari racuruza erega impano zose zikomeye. uyu mwatakarakazi kuba top scorer akinye Fazare gusa. Abarundi barumiwe cyane nagomba ko ngo yaza muri Rayon. Ngomba kuba ari Burayi. Dore hano iyi foto mbahaye yari yaje gufata igihembo. yavuye mu Misiri yaje mu Yavuye mu Misiri. Yes. Hari ingingo y'abakobwa. Wagiye bibiri Cyo kane nkuze. gusa 12 Afite z'ukwa imyaka 12 na kane afite imyaka 21 Afite imyaka mike. Ntabwo bishoboka. Afite imyaka mike afite taye nziza. Kumva se mu byatumye- arenze munsi ndumu. mu mahirwe Karebu. Karebu yagize harimo n'imyaka kuza muri ari muto Kabarundi bafite tarakoko. ko buriya ngo hari igihe rero yagiye kumurekura byanze rwose ngo Gacinya aravuga ati ariko se wamuha amahirwe Karebu Karebu Gacinya nabitubwiye ndumva ni Gacinya cyangwa ni Gacinya numva bati nta gawuhamye. rwose ukize muri ibi byaranze igitutu cya Rayon Sport kiragoye kubera ko ari mutoya wamuha None se rore umwanya arahamagarwa mu kigo. Kandi ibyo nagiye kubabwira. agenti Mu kwezi kwa gatatu. Kola pi kwezi kwa gatatu. Nibwo yari yarageze yaramaze kugera muri mu Misiri. Yarahamagawe ngiyi rwose kanze mbereka. Ekipe imutangaza ko yahamagawe. Yisamagawe. Ineza Abdi aba muri management imwe na Hakimu Mutebi wa Uganda ukina muri Sfaxia. Bafite umwagenti witwa Fedi Amale umunyatunizi ufite ubwenegihugu bw'Ubudage. Yarahamagawe. ifoto ari mu ntamba mu rugamba nabona Lorenzo yishyizeho Yahamagawe ni ikipe y'Ponye Mposinze yahamagawe mu kwezi kwa gatatu. Ineza Abdu ashobora kuba afite profile itandukanye n'iya Kameni kowe ngo ni umubiteri imbere y'izamu amahirwe ngo ntarebaho rwose. ntacyo nibarwa ni umwanya rero ikeneye abataka babiri No mu Misiri yaratsinze muri mezi make amazeyo. Yatsinze ibitego. Itari mu kwezi kwa kabiri mbonye igitego yatsinze mu kwezi kwa kabiri. Akeza banditse ngo Ineza Abdi yatsinze igitego ciwe ca mbere mu kwezi kwa kabiri akigerayo. Muri Egyptian Premier League. Uwo musatirizi wa Gazelle El Mahala yatsinze igitsindo kimwe mu mukino umugwe watsinzwe na Ceramica Cleopatra ibitsindo 2-3. Ceramica Cleopatra mu kibanza ca mbere rwari ya mbere n'amanota 35. Gazelle Mahala yari ya 14 n'amanota 17. Dore Kambereka rwose arimo aravunderezamo. Aserebura igitego. No Misiri yaratsindaga. Yatsindaga rwose. Mu cyiciro cya mbere mu Misiri. Isimbona ko Rayon Sport yamubona. Mukiri samarera amubona. Umwana none ukiri muto burya. Biragoye. Imubonye se none waje. Yabonye Isa Jigibas. erega amakipe menshi Oya ko yabonye Isa Jigibas amakipe mu menshi byuma. yamaze kugura Karenzi. Yahise gukora ibintu nyine abantu bakiza kwitakora. bitunguranye Yabonye yabonye MVP wa shampiyona ya Mali. Niyo mpamvu njye nanabyemeraga kiragiye muvuga ko umwana imyaka 21 wabaye MVP muri Mali. Ntabwo aza muri Rayon Sport ariko ntiyaje se.
ntatwaye sekafa Rayon Sport iri kubona abakinnyi n'uri abantu batatekereza ko yabona none se kwitwaye sekafa ariko uriya mufana uzi ngo hari umukinnyi atarimo akurura iriya stade yuzuye umufana aragusunika. iriya toroshi arebye stade amahoro bati ibi bintu banza ari umunsi wo kubeshya ntabwo Ya, biriya bintu byakoze nko ku ruhando abafana baza mpuzamahanga. umubwira ati bakitabira wa mwana we ngwino nutsinde Bakitabira. igitego muri iriya stade kuri uriya mufana uzahita ujya i burayi hari umumanager rikari ko wabaye manager hari umumanager wakanga gushyira umukinnyi w'imyaka 21 imbere y'iriya public oya ntabwo yabyanga agishyiramo agaserebura mu mahoro hariya ntuhite umugurisha amadolari menshi kuri ya lisansi yawe yo mu Bwongereza nyine ariko narabiretse Eh? narabiretse nagiye mu yindi Zari kariyeri kandi ndayikunda cyane nagiye mu yindi ndetse kariyeri ntabwo ashobora gusoza interuro rwose iriya lisansi y'ubwongereza ari kandi ndayikunda Nge cyane ndi mu bantu bageze mu cyo bita football agent kera cyane oya Kandi njye bikora nageze muri kinyamwuga. football agent mupenzi tatarayiza namuhamagaye ari mu Bubiligi 2010 Mupenzi Tata kandi aje kubikora oya neza. ndabikubwira nyine ni umwe mu agent njye nemererwa ese ese mu mujyango ejo bundi warambwiye ngo hari umuntu ko hari amuvangira ngo ubundi akora neza cyane akora neza abakinnyi azi kubareba Ubona ko hari abamuvangira. bakomeye kandi igitangaza ese ubona atari kurema pe twara Champions League kandebe mbonye ejo bundi batanga wamuhamagaye se umusaba akazi oya namuhamagaye turi kuvugana uburyo tugomba kubaka umupira w'u Rwanda hari kera ariko 14 bibiri na cumi na kane imyaka 12 ishize ikipe ya Gazel Mahara niyo yakinagamo wa Munyatanzania wakinnye no muri Azam Himid Mawo simuse se yagikina Himid Mawo mukambwe wagarutse muri Azam Himid Mawo ni Gazel Mahara yarayikiniye uyu mukinnyi siniya abareyo so babwira ko bigeze nyine ibiganiro bigeze biri imminent ibintu bishobora kuba kuri pourcentage bihagaze gute kuko inote ya 700 ubwatsi y'abareyo inezerewe kubona umwataka nk'uyu ntabwo njye nizera ko uyu mukinnyi yakina uraza kuba akinana na Junior Kameni umwe Kameni afata abadefanseri Kameni kuri ya mubiri agiye kujya abaryamisha. yinjira mu kibuga asimbuye barushye none akinjira barushye oya uyu nguyu uko akiri mutoya burya umutoza mwiza amuha iminota mike akinisha n'abakinnyi mu myanya itandukanye bibaye ngombwa mu gihe abamucisha no ku ruhande mu gihe abona ko bose bakeneye ahubwo bayeri tatu no batiso bafite akazi gakomeye umwana muto nk'uyu yakina na wing kocha ashobora kugira plan B ivuga ngo uyu ntiyaba mwiza kurusha yeri tatu cyangwa atiso akamugira umuwinga kandi bikarangira n'andi abaye mafaranga Rayon Sport ibonye pe bikarangira abaye umuwinga Kamena akaguma ku 9 Abdi akaba umuwinga birashoboka nabyo mu gihe abawinga ba Rayon Sport bazakomeza gukina kuri iyi badatanga umusaruro Abdi afite amahirwe yo gufata umwe muri bo kuko aracyari muto 21 ni muto umuvuduko uri hejuru ritatu yiruka gusa acenga gusa nta gitego pasi ijya kumwataka nayo ati so koca akabona nta pasi n'ugira kumwataka Rayon Sport yamubona kubera iki se kandi afite Abdi ugerayo cyane ngo Abdi aje ngo Kameni ntiyosubira mu kibuga barundi ndabemera kandi kwabwira cyane aho yari kapiteni mu gikomeye keretse udakurikirana football ya ngo yajya akina iminota y'inyongera gusa yego no mu rundi kandi aza bari kuvuga ngo hego abakinnyi b'u Burundi yewe icyo nemera ni kimwe niba Abdi azagara ko ari mwiza na Kamena watweretse ko abadefanseri batamushobora abagora bombi banakinana bombi jye ndemera ubundi ntiyabakinisha ari ngo n'abandi yajya ashoramo yeri tatu na atiso Abdi afite Kameni ubyiga kuriya yajya atsinda yatsinda byoroshye 25 muri big cyane barangarira kuri Kameni babiri bakamujyaho wakajya yasuka umurangarira na Kameni utamufasha gutsinda none utamufasha kurasa abantu bashaka kwibeshya ngo Kamena afite ibitego bikeya Utamufasha ariko gutsinda. afite uruhare runini ntabwo afatwa n'umukinnyi none se jubundi ni babiri bamugendaho. jubundi yatsinze gute bararangahita no ba muri rimwe gusa kuri finale uriya mwana ajya kuri gutsinda finale yatsinze gute se barangarira Kameni Kamena atwara babiri niyo mpamvu rero uyu yajya atsinda ibitego byinshi cyane bari kuri Kameni uyu yatsinda igitego bari kuri Kameni ubwo bayeri itatu na atiso ndavuga atsinze icyambere Kameni se watsinze icyambere se ariko kazu Kameni watsinze icyambere bararangahita yo kubura umwanya Rayon Sport ifite imikino 56 muri iyi sezo sibyo muri 56 imaze gukuraho imikino 5 gusa harabura 5 hasigaye imikino 51 3 n'umunani ya shampiyona kandi ubwo byaterwa naho
bagarukiye muri Rayon Sport muri Confederation. nk'ikipe izajya mu matsinda ntabwo tubara Rayon iyo Sport wibwira ko ari imikino yo kuvuga ngo Rayon- mfite umukinnyi kanaka kuri uyu mwanya ngo azayikina yose. Magnifique ahise akoreye 4-4-2 nayo yashoboka Muderi na Jingle gusa muri Mediane Jiggy Bahanze. uretse muri iyi Mediane hari ugomba Jiggy kuvamo, Bahanze. hari ugomba kuvamo have haje undi hariya mushya anagiye kuvuga mediateri karenzi kazungu Erdinho Mukono. Erdinho Mukono, let's go W's. Hey.